苏慧贵德古拉，一个由爱尔兰小说家创造出来的角色，伊的灵感是为15世纪东欧的暴君弗拉德3世来的。最新的研究显示，弗拉德有可能是去治疗类火症，才会增加苏慧贵传说神秘的色彩。天顶乌云坎天，奥地利东部的福克滕斯坦城堡看起来阴阴暗暗，不过也是有专工来者的亲子观光团入去参观。伫城堡内面电视区上出名的就是15世纪的暴君弗拉德3世，真人大岁余为上。伊是爱尔兰小说家斯托克尔所写的《苏慧贵德古拉笔作》的原型人物。大家虽然爱听苏慧贵的故事，也毋过也知影罗马尼亚历史人物弗拉德3世并不是苏慧贵。Nein, er war kein Vampir. Okay, wie weißt du das? Weil er keine Vampirzähne hat. 弗拉德3世统治的科学是伫现代罗马尼亚的境内，以应用对抗奥图曼帝国大军，互人当作民族英雄。不过，伊执法真残酷，常常用头下这枚查犯人，也将做斯托克创作的灵感。Bestrafung als Rache fehlt er. Letztlich korrekterweise muss man sagen, er spießt also die gefangenen Feinde auf und lässt sie auf der Straße zu seiner Hauptstadt letztlich als mahnendes Beispiel und Abschreckung dann auch eben links und rechts der Straße stehen. 真人的弗拉德3世甲虚构的德古拉苏慧贵，互人分不清楚南美讲的原因，还有一个，根据意大利团队8月发表的研究，专家用科学的方式检验弗拉德3世亲手写的批信，发现伊在生的时阵可能得到一种叫做类火症的疾病。伊目睭伫咧流目屎时阵会流血出来，更加互人认为伊是苏慧贵。还有一个原因，互大家甲两个人男做伙，就是60年代罗马尼亚共产政权开放边境的政策。Nu exista nicio asociere între personajul lui Bram Stoker și Vlad Țepeș. Da? În al doilea rând, asta a fost dezvoltată foarte mult pentru piața occidentală în timpul regimului comunist pentru a atrage turiști. 斯托克的德古拉公爵，故事的场景是设定伫咧罗马尼亚的外西凡尼亚。迄当阵的共同政府领导人西奥塞古，伊无用苏联的封锁政策，为了要发展经济，伊开放观光，所以有真侪斯托克的资本来遮观光。外西凡尼亚也因此变作苏慧贵的故乡。公司新闻张淑芬编辑。